Umurebo wa TV Sto Murunzi twakutanjera wasiba kurunzi eshaha ne yamakuru agacencwire ibireziciro kandi orukuzaga kusya hagutwakurundanira izoberi ndi Elias Bitugusa hamwe na mutayi wanje Sunday Brian Oworumi orwo bonero tutakaga kuretira umbwijire reka tworeke bikurebije bwebembere emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mugacencwire kireki mufiti Shabanu Ramadan mubaje yayitombwitira government obutaha abasiramu emiromo. The whole list has got a few Muslims. Abasiramu muri Kasese bashabwo butiba amatungo okutunge cyo kubaga hari Eid Aduha. Yakufuna ekibyo cyo kuba atene katonda kufunane. Enterushanju zabagwera izoba akujaguza Eid. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Ndongera kutanjera omakuru gitagacencwire orukuzaga kusyaho nde Elias Bitugusa hamwe na mutayi wanje Sunday Brian no rumo rwo bonero twagatandikiraho omubwijwire Sheikh Shaban Ramadan mubaje yayitumbwitira government ngo babarekire nyuma ombyentunguka yabagambira mu kusara Eid Aduha amuzito gwa Old Kampala Elizo ahuzagera kubasha ibereza kaseshe akashozi ka Old Kampala mukadakari kushangwa umuzigito mukuru gwa Old Kampala kaba kijwira abasirama bizire kusahara Eid Adha abe byo kwirinda babariho kurinda abashabi kandi kushaba kwa mabebembezi batamwe na bamwe okusaro kukwa bembero wa Sheikh Shaban Ramadan mubaje ona etombwitira abantu abahindwire hijja business abo kurema kuhereza abasiramu visa. Sekretary General ababulidde ko ebyabadde mu hijja ezimu ezituweebwa tinazo ziyingiddemu emivuyo tinga Supreme Council kuluno batunyazeeko bahaji baffe aboera ddala mu abasatu ne badduka nabo bali nabo Makka ne bawandiikamu abantu abalala ffe tutabawa bantu 17 bokka be basobodde ogenda e Makka nga bayita aba Supreme Council. Ensonga ejja kukolebwako era twetaaga bwe kibanga waliwo obuvuyo obw'enguzi n'ebizibu ebirala President byalwanyisa tusooke naffe tulwanyise ebizibu ebiri mu hijja. Okusaro kwa Minister wa Kampala Misa Kabanda owajukira mukuru w'ihanga kandi yasime dini y'obusiramu abo kuhajira mukuru w'ihanga. Tusaba era tujja kutwala ne Prime Minister nga muganda waffe Honorable Rukia Nakadama tulabenga twongera okula n'obukulembeze bwa wano tuimprovinge engeri gyetwalamu abantu e Makka era tulabenga abantu baffe tebaddamu kusigala abaali badde bagenda e Makka kubanga kibi nnyo obumanyi nti obadde ogenda Makka n'otagenda kiyinza n'okukulaza olusino n'ofuna n'obuzibu obw'enjawulo. Omugandi omukusara Eid omuri kyaro bambura rugagisingiro abasiramu n'abandi bantu bashabo kureka kwemara mensha abwe bintu byensi kandi byagambwa Imam Kabunga Abdurrahim owayebembere okusara muzigitogu ere dunia no jetuliko sia ruberera yakasera busera tula wano tule mu kituli kyamwe kyonna abazeyi abali batula wano tuzeeti manyi tateeka kulayini ezisooka kwezi twaba walina okubeera k'abazeyi nga bakuta emikko nga bakutamye naye wano siraba omuzeeyi akutamye nnyo ekitegeeza baaliwo baagenda. Okusara oku kwahikwamu mu ishengero kazuwa isingiro ririya nuruteraho twasaba hayizira sente za BDF abasiramu twali aloni abasiramu twali aloni twogeza sente tuloona abo kwatuzira mu magoba ezo sente tulooni tumutaa mu magoba mutafa mukole obulobwire bw'okukola n'okunda kutunda nakozere kutali abantu bisingiro abantu benseje abantu ba Uganda mureke tureke kurwanira ebyensi kubana ebyensi okashoti ntuza kugenda nabyo kandi kutwakwata echo tukagira rukundo n'abagenzi bitu tuturaje. Gashakwa Jimmy Muhumuza na Ruth Nwamanya.
mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo omukusara kwa Idi Adoha okwabaherizo bahamuzidi ogwa masjid bwo buyenje abasiramu bahigwa okurinde byo buyonjo na no kurwana sendwara ya Ebola aho murembo rwambara Zerukwiriro kubashayisha tuzakasheshekeri izoba abasiramu bona babashikira hamuzigito gwa masjid rwo buyenje okusara no kujaguza ekire cha Idi Adoha Saroku kwa kurugwa Sheikh Waridi Kigozi omushomeso mbyenkereza y'obusiramu owabanarugwa mu Robodo omuri Kampala fenna omulamu gwaffe kubeera nga tukola ki tubeera bulungi bwe tubeera obulungi bwe tusobola okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala sima abantu bona kuza kusara Idi kandi ingira ngo bashemererwe je abo kuba nimanya twenka abasiramu tukunde ebyo kuza kuzo ombindi tuyenda kusemererwa konka turya akigamba cha la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahu akbar tumwebaza okututusa kweno Idi era tuli basimu kuba banji abatasobodde okubanga basala banji abalwadde tusaba Allah abawonye nkomugenzo gw'obusiramu aha muzigitogo bashari nyamishwa mubworo bwingi abweberomo abwa ibyo mata mu ndembo zitu okuhenda kiyoski okoraki abo kuba babantu niba bene biha entasya so nabamwe babaso obutarya kiro kikureki cyo kureba ngo tukataho initiative yo kugira ngo apana bana bangayi kwekorema abantu musanzu erente wazirebaho Mugandi abasiramu bashabwa kukwatira habo abatine chwera obwo bari kujaguza kiro echa Idi Adoha ebyagambwa mu kusara okwa Idi okwa bahamuzigito gwa Ikla aho mu rembo rwambara Allahu akbar The poor, the needy, the orphans, like we bring joy into their hearts. Secondly, we pray for the rest of the world because the prayer in this day is very, very important before Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah whom we seek guidance from. It is Allah whom we seek protection from. Pray for your people, pray for your country. Ba minister basya abaronzerwe bashabwa kusya abantu obuhereza. We kindly ask them to deliver because if they don't deliver from what we have witnessed, we have a man behind that is coming for them. And we ask Allah to guide them because if you deliver and the people you lead are happy, then this means that you are in the right position. Ndoram Edwin na Susan Charsima ahabwaga chenchwire. Mwebare abanyamakuru bitu babasiramu mu rurembo mbara baraburwo kwerinda obudwire bwa Ebola obarukireho mu ihanga okushabuku kwahebwayo imamu wo muzigito gwa Madarasa Hamza omukusara Idi Adoha akasheshekerizo Allahu akbar Enkuyanje y'abasiramu akasheshekerizo babakira kweshwa muzigito gwa Madarasa Hamza aho mu rembo mbarara okusara Idi Adoha alaykum wa rahmatullah okusara oku kwebemberwa Salim Ahmed omwejo kuruga Madina University mu yanga ya Saudi Arabia kandi yashaba abasiramu kusasirana no kundana zona family zaka ukatamukadda naye gendo tereze family yo Allah kyagenda okubuza naye byonna nga tugenda bituukako waliwo ebibuga gye bagamba rabbi habili min as-salihin toyinza kufuna mwana mulongoofu nga tiwemusaba Allah subhanahu wa ta'ala wano tuzaala obuzazi n'omwana amanya togamanyi ne bamukwetera omwana ng'akuze ogenda okulagira okusoma eddiini omwana wamuzaala tomanyi gye wamuzaala najja n'omuleeta ng'akuze n'omutuma erinnya nga liri myaka 7 nga obwo kati rabbi habili min as-salihin tiwagisoma Omubutumwa bwe imamu w'omuzigito gwa Madarasat Elias Matovun n'abandi bebembezi barabara abasiramu kujaguza n'obwegendesereza obwo barukola terengenderwa y'ezi gavumenti etiireho okwerinda okujanjara kw'oburwire bwa Ebola. Omwebembezi w'ihanga president wiitu akiziremba ng'obubwire obwa Ebola namezo akakigambo yabirali aha parliamenti yakihamikiriza yagira nga ng'obubwire nk'abantu nimbashaba n'abasiramu nimbashaba tukola tereberagiro akuba ekyo niyo nkola yiitu omwebembezi yatugambira ekintu tushemera ku bantu tukiza
tutume tukole kiyatugambira kukola kwiro kugarukireho bwebora mbwenu natwantushemererwa twegendesereze umuntu nabo mu ngaro izembera zo kugenda no kwatogo mu ngaro bwiro bunaco tube tucegendeserize umuntu nabo mu ngaro oyetware turabejo mu idi yitu nango kiri ekibwire na idi yarugamu cyo ntiza kugumaho mbonu ncetaga twekuru no kubendeza ikiro cya idi yo kushara abinji mageta idi aduha abasiramu bahashabo kwehayo mu kusara ibinyamishwa no kujaguzana batayi babo umugandi ho mu kusara idi adha muzigiti gwa kashe inyo muri Mbara City abasiramu bahashabo kwetantare kibi omukwikereza kwabo. Okusara kwa ibemberwa abasiramu ku rugumuri Kigezi na ankore bakwatanise kubiranga bamugamba tuwali omutabani woyo Allah agande musale kwa Allah nakikora agamba obusiramu tembo vudemo babu minna dawamufe fi hada al-yawm tifi bibali bagenda okusala olwekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala naye bandi abandi gambye obusiramu koze ki obutemo wailata ayi Allah ngaziba zikusanze Allah yakuwadde omukisa kibagenda kusala gwe kati agamba kwata mu ngaliyo oberengo sala taqarruban ila Allah ta'ala usede Allah subhanahu wa ta'ala abayeta bo mukusaro ku bashabo kwetantare kibi muslim newe ulibageza okugera ku Allah yagamba nabi yagamba ngabi uride awulira birungi naye abirikawo gwe bayita kalkuzi mujahia la ya'rifu ma'rufa ebirungi tayagala bimanya wala yunkiru munkaran n'ibitagala kuberanga bimanya tukukubiriza ebirungi era ngo bitegeera katifanagana nga buli omutima omuyonjo ila tadurruhu fitnatun madamati samawati wal ard ebbanga Allah gyeyasawa enensi tekusobola kubeera nga gukosebwa ekintu kyonna oyagala abantu bonna tetwakutuma okujjako obeere ekyokusaasira eri ebitonde byonna twagale bannaffe tukolagane nabo bulungi tulabe omukwano bamulekwa tubayambe baliraanwa tulyenga nabo tutekewo enkolagana ennungi eri abantu bonna. Gashakwe Yasir Tugusa na Ari Waswa kare hatereka turebe ahakugashura ahaba Ikira Association of Dawa and Development bakwatanise na nabatake erizuba babaga interchange ndi Kasule sajja watu director Ikira Association for Dawa and Development. Olwaliro lunaku lumanyiddwa mu nsi yonna nti lunaku lwa kusala bisolo oba Idi Adha ey'abasiraamu ey'okusala ebisolo. Ebisolo bino tubisala bisigala nga by'abantu bonna abasiraamu n'abatali basiraamu. Ogwaffe gubeera gwa kusala bisolo. Tumala okusala neefuuka saddaaka eri abantu bonna. Terimu kwabula nti eno ddiini oba embeera endala yonna. Wano embalala tugenda okusala ente 2,000. Olwaleero n'enkya tugenda kikola mu nnaku 3 olw'okuba inshallah tusuubira okwongerako endala ente 15,000. Olwekyo Western Region yonna ate ekuŋŋaanidde wano naye nga institution zonna okuva waggulu ku UPDF wonna buli office yomanyi amasomero abantu aba bulijjo prison n'abalala ndabino wa prison bunakutte ekibumbu oba bakutyokera alhamdulillah era tuli basanyufu nti olunaku luno tuyambibwako bakadde baffe okuva ettake era uniform eno gye mulaba ntaddemu si ya Ikira naye gavumenti ya ttake mu butongole yeyannonda 210 okukiikirira Uganda yonna actually okukiikirira Africa yonna nze gwe basooka okulonda okukola omulimu guno mu Africa.
amanya nze Yasin Muhammad Kimbugwe mpozi ngandi wane Mbarara era nga Idi Mubarak ebintu byonna bitambula bulungi nnyo ate engeri gye ndikakiiko n'engeri bye bitambula ebintu byonna bitambula bulungi nnyo era mwetegereza bulungi nnyo ku kamera zaffe zibasobola okuba nga zibalaga buli kimu kyonna engeri kitambula buli kimu kyonna kitambulidde ddala bulungi nga Western Kigezi byonna erina okuba nga efunye. kale ebyo nebyabaho erizuba omukujaguza Idi abasiramu mwena katuhamyengu ekiro ky'abagenderaje kandi mwajaguza nk'uko mwabana Mombasa omurebi witu wa TV West omurungi ntukusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutorana okureba TV West turiyo makuru agacencuire konka twaza kuhumuraho kace tugarukana makuru agandi agarukurataho nagakushyibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. agarukurataho abasiramu bashabwo kwatanisa nabi by'amagara okurwanisa endwara ya Ebola abantu basharra harwo buyeje ahabyo bwegese nibikushyibwaho Kitagata Farm Institute. Put there your hands. Kwatirina Ebola manyangweje n'endwara erukuteganisa abantu abetiranire hamwe hato nkabazire gezaho nabengaro gezaho tamboye na ka sanitizer kandi mucendeze ahambere zo kutayira ishomero hato nkomweji obu wamutuhereza yuterezo bunano zibobwo kweta hagire cyabaho bwe wijo mwishomera abo kwenda kwerinda tuyine obwire nkobwa education day tuyine obwire bwa visiting day ngono takashanga obwire bw'inyono ogeza kutayira ishomero umutakahendero turetiro obwire mwishomero bene bagambira ko nabo mungaro bajya ngo bakusanitizinge bajya bakuteko temperature gun ninga twakuteko garete detector ncibani cyenda utorubeze abazire ntubasima bo kuturetera abana ntubasima na ubuhabuzi bwo no mukongera kwa buri shomero ubuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukukibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya mino eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabataka jiremu
MC itakiziri DJ achumwe na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Bagen Nursery and Primary School ishomero ryagenda boarding ahabwa bojo nabishiki hato mu myaka 5 abeji bitu basinjire bigeza higuru munonga nitutungure talenta zabeji omusoka academy yitu harimo ba coach abo mutindo manye no mupira tina bari kutwepimamo otebirwe music dance and drama nebindi Bagen emico n'edini byona nitubifaho ebina no buraro byona nibyo mutindo kandi nibihango abana tibari kufundirerwa ibyo kwerinda birya higuru nebishere nibibashyira bazire emitwaro 55 ahabwa boarding okwandika beji hati ni kugenda umisho Bagen Nursery and Primary School yantonde hometown esimu note mushanje note 3 kinana nemwe chenda neina note emwe Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. ebyo kwomeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mbwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria echo nabyombekyesi cyangane nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 Mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitu gona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 mukaga ninga note mushanju ina 5
itanu itanu itanu. Echiro chisisire chireje Rose from Nempaka Shashakaronji Parasia Rose Spring na Rose from Ejini Biti Tokuro Bisas Mukasheshi Nikukumasaji Ngomuchiro Chuna Werarenko mwerere n'ubufaratsi bw'umutindo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rwema Resform insiye biroto birunji umukoro utaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha nga tuli Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuli bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kati wasingi lukumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha. Kuruka yuko mu butuma bw'abashubuzi twagomezamo n'amakuru agacencure ageshicokeki enkwiyanja y'abantu bacera okweshuka aha muzigiti ogwa Masjid Abubakar okusara Idi Adha aho mu rurembo rw'Ambara. Okusara Masjid ya Baka Jamia aho mu rurembo rw'Ambara kwakorerwa ayishomero ya Global Senior Secondary School okwatandika shahi 3 n'ecweka wa mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje washomwa Sheikh Yusuf Abdal Azizi okwegata gemanje omusira Muslim support oba abasira bateekeko okusupportinga Uganda Muslim Supreme Council Uganda Muslim Supreme Council ngawe bateekaze ekitebe eky'omusira mu Uganda mufuti yisi y'abasiramu okonja kwatanisa na government bajhajire banu benda okutunguka ekigambo ky'abantu abamenda abasira yabeera nga si kituufu gavumenti ekozeja etumanyi era mufuti n'akubiriza okubeera nga baimams abatwala masigi ez'enjawulo okubeera nga mutandikawo groups oba ebibiina gavumenti mwenayisa ssente ng'eyita mu kitebe kyaffe eky'obusiramu ekimanyikibwa nga Uganda Muslim Supreme Council. aha nsonga y'endwara y'Ebola yasha abasiramu okwatanisa na gavumenti okugirwanisa tukakasa ddala nti endwara ya Ebola mweri mu Uganda onna ekyokusala kyonna kisale tomanyi kyuma obutujja kutuuka kweyiri omuganda aba Millennium Circle 2012 abarukorera ansi ya Nkole Diocese nabo bahereza abasiramu ente 3 okushemerwa abw'ekiro kya Eid Adha. abagaruka baturekerana n'endiiso mbwenu kandi nyowe experience na n'emyaka nyonje nzarwa y'omu mwakije musakoze zifika hihi 10 nkakintwe na myaka yine nkakirebagaho nabwo cyo twebaze bantu munonga ntekwa kutwara omurango gukansara na ninkushaba waha district hona huturabene tutambura omungiri y'obusiramu tugambirire merene ya mechi ahabo kuba merene ya me nabi sallallahu alayhi wa sallam akajira la yu'minu khadukum omurimo gwagwebembirwemu Karokora Nathan orokushitama board ya Millennium Circle 2012 abanywana banje abasiramu muhumure kumurero ateje guhumura omukazi omwana warenze emyaka 18 wina nuza amuze muje twatende Sako bakunda
kunda na kwete mushemererwe atubitanye bonka hina babetere abwenche abantu babeta habwaruku inda kusima bankeji mustigwiti twarebare kasanga nikubura burangu zoko account zinoko redomant ni manya yakorachi Japan kore transfer tuzenkai millennium okushana amatungo okwatanikira izoba no kukumara ebiro bishatu okuljira anjinroho erikutwara obusiramu Odi gantwine na patron wetu Bishop wetu wa Paradise Professor Sheldon Mwesibwa twagaba ebintu abw'abasiramu ekiro kya Idi twatandikira kabuyanda twabahereza omuceeri twabahereza ente nungi twarigayo twazangarama twabahereza ebintu ebikushana birya ente omuceeri kandi haturi rugaga branch yitu ayitwine ekizimbe ekirungi kya Nyamurungi Awa TV West ndi Senyoma Gideon webale Senyomo Gideon zo embohe omuchome cha Nyakashambi mu district ya Shema bashabwa okurekeraho kwehwa masiko ngo kureka be kwa Seruhanga naija okubatemera umuhanda hugutare byagambwo bw'aba Bashir Pharmacy babantu babakwatiraho na n'obuhwezi okushemererwa nabo aha Idi Aduha omukushemererwa hizoba rya Idi Aduha aba Bashir Pharmacy bakwatiraho imboho mu cyome cya Nyakashambya omurishema kandi babashaba obutehwa amasiko yakuhereza abantu bane bitu abasire aho kubona ubwo mukoro guri no kugira ngo sheme konti sadaka hizoba ngeri ebisoro by'abantu bitu so umwe nuko twikora buri izoba burijo buri Idi kejo kubaga Oya twahereza abantu bitaba ze olwaliro kuberanga tukyalira ko baganda baffe waneno ku Nyakashambya prison eranga nebaza muganda waffe Bashir atukiriza ekyo kitaffe Ibrahim kiyaberanga akola aletede baganda baffe endiga eraje bagenda okuberanga basala lunaku luno olwa Idi Aduha bamanyangu bine amasubo kugira ngo mbateka kushohora nabo ko bakaba abantu kitwe so mbwe nugumisiriza bakashobwire mbakushobwire mbashohora mu kintu keke kibaho for always being there for us on a day like this. Mwami Basi, thank you very much. Remember last year you gave us a sheep, you gave us all these things we are seeing. Again today you have come back. I would like to thank you again on behalf of OC. Omugande nkuyanja y'abasiramu mu district ya Bushenyi bahika hamuzigiti gwa abasajja baraba kusara Idi Aduha. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidahu. Okusara kwa yebemberwa district kadhi wa Bushenyi Sheikh Abubakar Chiyimba. Allahu Akbar. Some of us, we have got bad friends. Those friends who are not helping us to fear Allah Tabarak wa Ta'ala. We are having very bad friends. When it is time for Salah, they cannot tell us that it is time for Salah. So look into yourself. Whom do you befriend? Whom do you befriend? Ndakukiga salamu mwene. Zobe nizo baje kusadaka, nizo baje kusala ebisoro. So kikabe kyo kirungi byo mwabe nasala. Byo mwatakatiriza kuma. Kuri katakwebasa. Aratakwebasa we kinesho kandi kutukusara bitwaiza kusara tikiro kugira ngo n'umusalamu ninga tiki tumusalamu but regardless of the region uyo masime kubana ajaki asime kubana ariya omuhwezi wa district kadhi wa Bushenyi Sheikh Abdul Maso yashobora kabonero ko kusara enyamishwa ahizobe rya Ideji abo kuba wotasazire nangwito obusalamu bugira ngo uyu n'obusobozi wotasazire tukire kubanduhika nta muziro kiza kusara abo kuba noba wabo mukodo abasalamu bangana tugambira kwereza namununga nkizobe kusara ebisoro ebyo no kureba ngo umuntu yafuye mbogoro na gasha kwa Mike atwachire na Abraham Muganzi. Mwebale abanyamakuru bitu babasiramu bashaba government okubijuka babano bagabira abantu emirimo byagambirwa ha mukoro ogwo kujaguza kiro cha Idi Aduha ahari Almadina Stadium omuri Kirizime Kabale Municipality. Allahu
Allahu akbar. Haji Isati Ndiebwa chairman wa Kabare Muslim Supreme Council owayebembera okusara Idi Aduha hamuzigiti ogwa Al-Madina omurichirijime Kabare municipality yayoreka okukwatwaho ahabwa abasalamu okusubwa enyuma omukwebwe mirimo omwihanga. Allahu akbar. Allahu akbar. Cabinet ministers 30 nosha twabwineho abasalamu bashatu. Ahari state ministers 50 twabonaho abasalamu 5. So mu cabinet ministries na state ministers abasalamu abalimu kunandi kubarabaramu nashanga ngo it is 9.7%. Aho niho ndagomeza mukagirira nti really 8% habusiramu ecyali nce munonga. Obira ryo mugambirizo wa polisi ahabwe cyange cya Kigezi Erimate yasima abasalamu ahabwe nkwatanisa nisima habo bumwe bw'abesiramu kuruganyiza Kigezi emyaka y'inaheza tinga hurage enduru hagati yo muisiramu no muisiramu ningo muisiramu no ndizo muntu wena nikibasa kuba nikirugira habwe bembezi burungi ninga abakwebemberwa abarungi. So nimbasima abantu mwe habwe ikintu ekyo tingagenda ntakigambire mugumize muno kugira oburungi kandi mugire no burungi nabandi bantu abari wakuragirire ona shi yakuragira ngo za mu muzigiti osale mirunde 5 naco nekigezo alle cyatutireho byaturemo yatugambira ngo tuhezaka yamara kutwesente yagira ngo tuhezaka byaturemo yagira umukore kiri byaturemo hati Ibrahim wakayikano kusharo mwana iwe mpa umpurikize rizo buremberero jota rero ruhanga mwene ubwe yari go kunta mu bulonda nte rero nsharo mwana wanje wenko wunyine utamanye ngo Allah ni wamukuhire no kuhamiza ikintu cya trade order abantu mwene tubashaba mutagiteganisa mutagigamba kubi trade order genderire ngo tujire buteka omutawuni ona wabo ari kushaba ruhanga turebage mu binde by'utureye amanti mukama ruhanga wankorere ki ndaze kushashura mechi ndaze kukoreki tumekinge sure anti twayiyama ebintu by'uturabasa kuyikiriza so tube committed wagira anti mukama ruhanga ndi kushaba nkorere ki nde nakombeka namara kombeka ndaze kusima habwawe wow chaba mukama ruhanga kakoti juka otebwa kwijuka ngo okay amanti ruhanga yakuha ejonjo wagitahamo aratekwa kusima bwa mukama ruhanga. Omugandi agarukoraga omurkamwenge district abasalamu oko bashabwa okwetantara obwinazi ebi byagambwa Sheikh Saladina Musisi owayebembera okusara Idi hamuzigiti ogwa Kamwenge main mosque district eya Kamwenge. Fenda tuli bantu mu makubo batulaba tutambula tuseka naye n'abantu batumanyi oli ayina watuuka namuga n'omuleba kwesesasesa konkai n'omutima mubi. Omuntu bw'aba agenda okuwasa ayagala mukazi wa mpisa, omukyala bw'aba ayagala kufumbirwa ayagala musajja wa mpisa, bw'olinnya takisi oyagala driver ne kontakita nga bampisa, ne driver ne kondakita nabo betaaga abasaabaze nga bampisa ba mitima mirungi. Omugambo kuru omwebembezi witu hano Kamwenge Sheikh Saladin Musisi yagamba akintu ky'omutima omutima gwaba mulungi n'ebikorwa by'abasiramu kwera n'abantu bona nibiba birungi ahabwokuba omutima nigwo guri kubiika ebirungi n'ebibi. Omutima gwazamu ebirungi then omuntu nakora ebirungi. Okusara oku kwahikwamu abantu batari bamwe na bamwe. Bitwa abasiramu omunsi yona ateze shaha ensi yona eshemerirwe. Yesterday tubire twineyo runaku rwabakweta Arafa, urwo runaku rwo rwa yesterday abantu bingi babire barukozesa
okushabamu mnonga ebyakura ngo magara gabo bibasa kubahesa ekitinisa district eya Kasese Sheikh Musa Baluku district kadhi owa Kasese yashaba abasalamu obutejumbera omukwiba amatungo ngo babone eco kubaga ahizoba rya Idi yagambe ebi obwa abasalamu babanu basala Idi Adha hamuzigiti ogwa Kasese Main Mosque omuri Kisanga Nyamwamba Division Kasese Municipality. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Quran la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha tikatonda tafosinga omuntu okujjako okuva ku kisinzira ku busobozi bwe bw'obanga tolina busobozi busala togenda kubba olw'okuba ntwagala osale ojja kufuna ekibi ekyokubba ate ne Katonda kufunaane. Baruku yajumirra abarukushara enyamishwa batakagire kusara asaze ekisolo nga tanasala oyaba takoze sacrifice kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Etteeka ligamba tusooka kusaala otumala okusaala ne tulyoka tugenda tusale ku bisolo. For us here, we do not segregate between among the religions. We consider all the religions because our origin is one. Amakuraga gashakwa Nelson ahimbisibwe Anthony Atwine na Gilbert Muhanguzi. Mwebare abanyamakuru bitu we district kadhu wa Bunyoro Sheikh Rajab Mujenyi ya jumira obutabanguko maka ebyabagamba obuyabaye bembiro kusala Idi Adha omurembo rwa Hoima. Allahu Akbar. Omukusara Idi Adha ukwabaha kishayi cha bomo murembo rwa Hoima district kadu wa Bunyoro Sheikh Rajab Mugenyi yashaba baziro kugira enkwataniso mbe bakora babase kuhika habusinguzi bukubangura abana babo. Nyina bwenge na tata wabana mkwategane murolento mwana mumusomeseze ekemukireta abatwega nterika mubana fitna ubundi ziga zikaraba mbabyara. Sheikh Rajab Mugenyi nabo yahiga abasalamu okora entunguka y'obusalamu. Okusara kwahikwa mu chairman wa district ya Hoima Uthman Mubarak Kadiro wasara n'abasalamu b'orurembo rwa Hoima kandi yasima President Museveni habo kutora n'abanyoro batano omuntebe mpango z'obwa minister. Ngaitwe aba Bunyoro abo kutukoleza kikaro kwa prime minister abo kutukoleza ikikaro wax abo kutuha ibya science na teknolojia ya kwasize honorable Jonad abo kutukwasa ikikaro ikya Bunyoro affairs ekyoleza omwana Bunyoro hano. Uthman yahiga abahirwa bwa minister okutwariza jabebembeza abandi omukorra abantu bakole ka nabanja ko kwabaina kora bakole nka minister ya mukama ko abaina kora ofisi wakazi ya Kampala bazitoza mubanzi. Omuganda omukujaguza Idi Adha omu district y'Ibanda abasiramu bari kusiba mu bwa kireresi bashabwa kutandika kukora entunguka y'amaka gabo. Okushaba okukwahibwa y'omuhwezi wa Kadhi Sheikh Elias Bariyo aha muzigiti mukuru ogwa Rugarama. Mugende muronde mirimo mukore tahari hite ko musirame rukwikiriza kumustamire nguyo toru kukora necho borofa turugo muzapuru turugo muzarudo turugo mirimeta kuyamba Allah karagira nabingu tuba abantu abakozi. Abasiramu abana bwe bakoresa izoberi okurundana bwombeka yo kuzitirita karyabo. Fensinga somero tusobora okubera n'abayizi bafenga bali safe tusobole n'okusevinga ettaka ly'obusiramu kweriri. Omwayizi okumbuuza nti amayinja bwe gabaddeyo ekyo twakisolovinze. Yana twasanga ebyapa omunda y'itaka ryitu hata nuko kutushara mungu turu fencing. Alhamdulillah hata turiyo turu fencing hata twafana yo esente ezo kongesereza. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto na Timothy Mushabe. Kare mwebare abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi. Kuruka mu
mu nshozi za Kinkizi n'itaka ryo rwezo irya Kanungu habireho intekate ya mane yatandikirwaho abantu abino mwete go kwetungura tindisho ne Kinkizi Development Finance Services Kidefisa Sacco Limited yabo ryo muhinji omushubuzi ningo muzire uyerekerere biro ryo misho turakwentandikiro yo kwetungura kurabira muri za Roni Zit ko buhinje no bulisa capital yo bushubuzi boda school fee maka n'izindi nyinji hamwe n'izindi nyinji aha magoba agacendezibweho twin accounts nka individual fixed deposit school collection accounts women empowerment accounts joint institutions turyabesigwa omukubikire sente zawe shanga head office Kanungu headquarters Kambuga Butogota Pungu Chihi na Nyamiramba okumanya birakiraho tera noti mushanje 2 kaga nemwe noti 5 kaga nemwe email Kidefisa Sacco. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula. We gonna do free your fire, free your fire, free your fire. Omara kuruka gomba ogutebekanisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambara ufutandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kuleba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi okuleba nyamishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera mahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kora byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse yo murembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga. Mommy. Yes? At school, abana babane. Everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shuwa. Katinage bampacking it Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that could go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Hati mchara wanje mwami numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ebintu bikiri kubi abo ashota kutwara icweka cha fiza yishomero rya junior rireze motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basakusha baroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbire muri basa kwangura school van
mazima singura school fees yo mwaka gona n'ebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabo kwejumbiramo nobasa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Feathers sanitary pads hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinje bwinji n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na awards za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinje. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. kare kurukayo okumuka humuro twagumizamu na namakuru agacenjira geshweka cite cyahamuheru enkuyanja y'abasiramu bayeshika amazigiti omukuru ogwa Kabarore main mosque mu rurembo rwa football okujaguza Idi Aduha okusara kwa kwebembirwe Sheikh Shaban Muji ari kuganiraho n'abanyamakuru bwa nyuma yo kusara Sheikh Abduswaib Tiwenda orukora nkakauta Sheikh habwa football yayihanangiriza bembeza bareze kutoranwa okugumana bagaruko mu bantu babatori no kumanya ibizubi byabo so tubirora bayirwa Allah tabarak wa taala tuterera n'abantu abatwakomere okubana batukora kutari kugamba kukora nkabo abantu abengi no mara kumukoma na agenda tugaruka kumurora Tiwenda nagira ngo nicende mitima y'abantu bwa nyuma y'abembezo kubuzamisho ubwo baheza kutorana bakaborra Kampala ogu hona yajumire bikorwa byo burubwenguzi ebirukweyongera mu ihanga betu no sanga abantu obwinganiza busaho no sanga abantu bengi bali mu bintu barukore byamani betu no sanga omuntu wandi bwakufuna ikintu abokuba no sanga kanwe barorera muno ko omuntu wandi namara bengi so na habweki ekintu babwinganiza egioneri part of corruption. Omugandi district kazo wa Chenjojo yahiga abasiramu bono kwatanisiza hamwe chwero kombeko bisiramu ebi kadhi yasin magezi yabagambira kusara Eid al-Adha omutawuni ya Chenjojo al-Adha ni kimanisa kusara ibisoro kiro cyo kusara ibisoro ekiturukwihira hali senkurutu Ibrahim alayhi salatu wassalam buri omu yakubaire nafayo kurora nasara abokuba eriteka lya Allah kandi oburungi bwingi muno muri mu kusara ati yose okugayara no gato ine busobozi baitu no sanga omuntu na aninga 1.5m nundi omuntu no bokubano aninga emitwara 2 no so kwikara no sevinga omutwara 2 every month no gulembuzi yaye emitwara 15 emitwara 2 niyo no rwara wakiriza iteka lya Allah tuleke kwikara ntulinda kwikaramba tugabire enyama abasirama bayita mu kusara oku basima aro kubasya kireki kandi bahiga batahi babo kubaga amatungo gabo okukiriza biragiro bya ara maiso oratosobwira kusara kino no so kusara ibiro byo maiso ebi bisatu
kandi tulisa abagenzi baitu twena tusemererwe tufune amasemerero agakirayo bwingi nukwe Allah subhanahu wa ta'ala atuheme birungi byona ahamuli ejanaye ya kitinisa. Gasha kwa Jonan Singwire na Daniel Bingana. Mwebare abanyamakuru bitu twagumizamu omukusara Idi Aduha abasiramu bayire ko kwetombwitwa ahabwa government obutabijuka okubaha office ezamano mwihanga byagambwa Sheikh Isingoma Mohammed omukusara okwaba hari Kagadi Town Mosque omu district ya Kagadi. Allahu Akbar. Sheikh Haji Singoma Muhammad or district kazi wacu bari muzire mu district nagira ngo abasalamu barishyirwa inyuma mbyentunguka kandi ubwo nabo bari abanya-Uganda. Excellency the President of Uganda okufuna speaker na deputy speaker ba minister abatuhereize kandi tuine isanyo ngo prime minister waitu Nkabunyoro amutugarulire ba minister Fred Byamukama ba Balam ba Jonad nabandi bona batugarulire tuchaine isanyo eryo baitu Kagadi tuine ensonga yaitu nyondi mwana azairwa Kagadi hano tinkahuraga minister naruga Kagadi enu yidi ebyafwayo aho nutugambira alhamdulillahi rabbil alamin habokuba ekiro kinu kibakiro cyeitu abaikiriza omudini y'obusiramu anshonga y'indwara ya Ebola yo mwihanga abasiramu bashabo kugerinda no kurinda makagabo ngwe njaguza yaitu ebeyo bujunanizibwa emipira tutagiteka tuteka obulikire yo kusoroza abantu abakwawukana tutateka tabunga muneki nguraine kandi tuhondere standard operating procedures ezitwayirwe Ministry of Health kuzoka ngwe kirwaire kino tukirwanisiza hamwe kale tukiriza senkuruitwe ekanaja kora tinkwekeka nekora chikuru kya Idi yokusara ebisoro abaino busobozi atene busobozi of course tagya kusara baitu akumata ine busobozi no gumikiriza Idi osubura kusara. Allahu Akbar. Umugandi abasiramu muri Katengo mu district ya Metoma bashabo kumanya makuru g'ikireki ebi byagambwa Sheikh Yunus Ndia nabo orukuru abasiramu mu district ya Metoma adha eyine takbira zayo nisitekwa kwayo orwa mukaga salatul asri niyo ntani seria Idi al-Fitr kutukumara kusara zikoma konkezi nizagumizamu hatta okusya orwa mukaga salatul asri na family yawe ninga shaba kwataho ogundi no guhereza banywane bawe ninga bakwetorire nkako bahari kabebembezi b'amadini ninga ba government na barama bawe numuhana nabo abatakwibasa abasiramu abija kusara Idi Aduha kandi ningutira abasiramu kebyashoma byona hideji nayo kushara abasiramu tweyame tugaha turonde byo kushara kandi kuturabishare tukusharinga nkiteka byo kusiramu kugamba tugabeho barana bitu gasha kwa Thomas tumwebaze webare Thomas tumwebaze twazo makuru agebye mizano bwanyuma ya timu ya Arsenal kusinga mpaka z'ikikope cha Premier League y'Abongereza hataba hazizo mbyanga betaro bimwe na bimwe no bagumizamo na no kujaguza ahabwa Arsenal okika ahabusinguzi abajagwize nabo mu district ya Rukunziri hamwe na nabo mu rukorano rya aho mu rurembo rwambara kandi ababona mboreka ngo na n'ikikope cha Champions League Arsenal n'ekenda abahajiza hansi y'ekigombe cyabe cha Arsenal Kunjero Fans Association no kujaguza kwa timu yabo kusinga ekikopo cha Premier League bakutangiro mtauni ya Kevson buyanja mpako mtauni ya Rukunjera hemkore ndijo yone vire ahachair cha Rukunjera Stadium kumisiriza twahajira Arsenal twabanyangwe cyayona neza kutwara ekikopo kandi ninyebaza mununga abagizi biteri izoba niyo nabwo namanyangwe izoba abagizi bona baturabadya ba Arsenal ukana bujya ngo abantu bagwa mu 5 BH nuni inteka ngo Arsenal shi ateki yatochonga ngita bari kunjira Arsenal Fans Association y'abakweta Rafa ngenda kuta entambu mpango omubantu abo bamwe abe batakubatsa kwinzira kuja mu kibina cyito
omakora gandi nkago nababahagize kurwo mu town ya Mbarara City North Division bajagwiza obusinguzi bwa Arsenal ahabwo kusinga ekikopo. aba babandize kwetorora mu town ya Koranori y'abarkweshongore byeshongoro by'obusinguzi. Nabwanyuma berundanira Harnabs Garden zo mu Koranoriya eyibajaguriza obusinguzi bwabo ahagati yo kurya okunywa hamwe no kugashura. Shemerera umunonga no kusimara hanga abo kuba emyaka 2 bitakutwara kikopo chiware twentereba ngo nekintu kitwire kitushasha kandi tukumanya umupira konkara hanga twerire cyabasa kuranga so ntwako byakitwereza simara hanga kandi abazi baso twinamana minji bamwe tukareba gawa kikopo ko kati time twarwo twakireba nchimanyisa ngamashemero rwani minji kandi Arsenal na kurugiro kutureba structure zero nizombekwa Arsenal nekitware bikopo byinje munonga. Arsenal esinjire ekikopo cyo kubanza myaka 22 wanyuma yo kutera Crystal Palace na goli birahariye omuzano gubire n'guhendera season. Kare Arsenal actually tineyo mpira ogwa Champions League final erikuzana na time ya PSG omuzano gwenguje kuzanwa hizubiri rwa mukaga shahemwe ezo mwabazyo babahazizi ba Arsenal district ya Shema abarkwegitira mu kibina cyabe cya Shema district Arsenal fans tumanyane association nabo bigwireho ehuru eyo kurunda n'ubuhwezi okuyambabo abahazizi batarikwebasa aha kutongoze hureji abababaze kurunda ne sente miliyoni 2 na n'emitwara 4 omukiyambo kutiyo ntukora twemyenda konka tuko muti twashi nzakutayirisha mero kwetwa isheke ni ishomero rukurunda ningasha rukwegesa abana abino burema ambero gwawo no butebasi bakatahirwa entenda birungi zayiba screen yawo nzakugura screen tugitware tugiteko muri isheke tugisimbeyo ereboringire Arsenal naho abana babe inspired bamanye ngo team Arsenal ine ecyo kubasa kuganyura mwana ugisupporting Arsenal fans day out nchimanyisa buruma hagize weno wa Arsenal mu Uganda America London kapchorwa UN izoberi ujo sibe kago hachaya mtwende town ege sibe ready emijozi nitumangu mwineka karazi zitakushana kukati lisi mwendeka ngo yine maka Arsenal izoberi hazana niwo biratari wa Arsenal izo havinge fan aboko gitu nebyo kushemerwa no kumara mu stress twenda kugira aho mpira izoberi ntwenda Shema district ezano mpira na Bushinyi district kandi ahacaye kiti kishamaze cyakabohe then ntukunga bahagize bona aba Arsenal nangona naba mama Esther United nabo bije ahabo kuba twine shonga nabo nabantu bitu bombo shika babiri mbazano mpira gumwe umwanyuma ya meze okashanga inkoko yazira amahuri yagatura ya ubwana bwasho hwira heru maniyo kazano mpira bashaza kutwina man Arsenal bene bene mpira actually bene mpira bomwe kuko kugira ngo Arsenal nezano mpira ukwerukayo actually mbageta professional beautiful football are introduction okay kashi botumero mugasho kare amakuru agacencwire agondwe twabasa kusyaho ahabwe kireki konkantu kwijusya ngo takaferwa program yenshonga yizoba twija kutaya isa Honorable Lilian Ruteraho n'umunyishengero kazi ahabwa district y'Isingiro naje kutugambira so far ebire umuri parliament aine Bobgard murari kurungi eshaha zabishatu zekiro na when you don't